Apda sobai pi ki parlo ki snad ban pe ya kan ka video ha kan ka channel kalong ka jingkmen ka khraw ya ki fans Cristiano Ronaldo lyngba kan ka jingkren Roberto Martinez badato Cristiano danglong em kapten jong ka national team hadin ba Cristiano la chapan shungben ha ukush barin jong ka Portugal Fernando Santos ha ka FIFA World Cup ka balalong ha Qatar bad menta Cristiano lo lay banere kai shak club na Saudi Arabia Al Nazar bad hadin kane ka Portugal kala jid bujri da uai pa ukush batmai kata Roberto Martinez bat kumta uni ukush batmai jo kari Portugal Roberto Martinez ula kan tup yo Cristiano Ronaldo haka squad jong kari Portugal banyele kai haka jing yakni rung shaka euro arjar ar posau kumta ki reporter kila kli yo di ukush batmai jo kari Portugal Roberto Martinez hato Cristiano udang long nem kapten naka national team kumta Roberto Martinez ula juba borlo une urang elekai ulo kuradu samtli ki belondi o wot udai leader haka squad jagung Roberto Martinez lo petang lu de kebo haka ni clip mat Cristiano udai player udon shibunik experience mereka jingmi badan jungu yaka international udang dai kapten Roberto Martinez lo pan kuru da kebo Cristiano Ronaldo harangkat uri Patricio bat u Bernardo Silva kidai ki kapten jong ka team te parlok tangki ki kebo ngai pila sutu ngin second hakoi pat ka video Kublai Shibun.